ашханеде сирам усигину. Ашханеде шамата, чанах тюрьме тасырдай, sıcak tava içinde çevirikler çırılday. Tavada sarma dolma, kazanda pişe burma, ateş üstünde dizvin, içinde kaynay havye. Türkiye geçip oturunuz, sofra hazır, buyurunuz, aşınız tatlı olsun, aşağıya aş olsun. Ана тіліне балачықларының sevgi ашламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар evde, интернеттен ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ve балачықлардан құлай лaf etmege başlayılır. Ана тілінде laf etmek utanmak керек mi? Bu Kırım Tatar тілінің bütün şeveleri o bizim tilimizin байлығы.